Nā te whakatau a te kaunihera ārohe o te kaipara kia whakakorengia atu tā rātou wāri Māori. Ka toko ake nei te haere a Ngāti Whātua ki te kōti, arā ki te wero i tērā whakatau. Me te aki hoki i te kōti, arā te kōti teitei, kia takahurihia e rātou. Hei tā te iwi nei, e rua ngā wāhanga o te ture kaunihera ārohe i takahia e te kaunihera o te kaipara. I nā rā hoki ka re rātou i paku whakapā atu ki te iwi i mua i tā rātou whakakore atu i te wāri Māori nei. Kei tā tātou kaikawe kōrero tōrangapū kei a te Ōkiwa McLean ngā whakamārama o te wā. He tōpūtanga o ngā uri ki waho i te kōti matua. Hei tai tuara, mo iha pera pāniora. Ko nei mātou hiera ngā whakatupuranga, ka tahi anō ngā kaunihera nei, ka tū hei kaunihera, te whakakore take i a tātou. Hoino, haere mai mātou ki te hakahe. Yeah, I think she's brought a lot of relevance to who we are as a people within the Kaipara community and iwi. Ko ia ana he te kai kaunihera Māori kua panaia i te whakatau a tōna kaunihera. Tēnei mātou i te kauhi o Ngāriki. He takahi tēnei i te tiriti o Waitangi. He takahi rā tēnei i ngā mana whenua o te kaipara. Me te ahako atu ngā pihi o ngā iwi whai pānga. I think it's quite evident that making decisions about certain sectors of our community without consultation with them is actually detrimental to our relationships with them. Ko ti rā ko te whai o Ngāti Whātua kia aro take tia, tērā whakataunga. E hara i te takahi noiho, takahi tangata, takahi tupuna, takahi whenua, ngā mea katoa wara kau hakarongi ana. E rātou. He kaikiri. Ko te kaunihera o te kaipara, tētahi o ngā kaunihera e rua i turaki i ngā wāri Māori i raro i te ture hou a te kāwanatanga. Just look at how others have done it. I mean, nobody else is in court. Your Honour expressed this morning that the key issue is whether the Council has an obligation to consult before making this decision. And there just wasn't time to do so. E tohea ana e ngā rangatira o ngā iwi te whakatau i te mea, he whakakahoretanga o ngā tika me te whai wāhitanga o te Māori, ki taua tēpū. E kore te riri e tai mai ki kaipara. Waika mōhio hea hate hua ka putai te kēhi nei engari a kenepea ka panonitia te mahere mō te tau pōti, e tū mai nei. Te kaumārima katoa ngā kaunihera huri i te motu. Engari whā te kaumā toru rātau ki hai. Whā te kaumā toru rātau e ū tonu ana, e pūmau tonu ana kia tū tonu o rātau wāri Māori. Arā ko te kaipara tērā tai atu hoki ki te kaunihera o te awa kairangi ki uta. Ko rāua ngā mea kua pare, kua turaki i o rātau tūru Māori ki te waha o te parata. Tui anō ki tēnā e te iwi, no te praere ka hori ake nei te rā whakawātea ai e te kāwanatanga kia ta tū katoa ngā whakataunga whakamutunga a tēnā kāwanatanga me tēnā kāwanatanga. Hoi anō i kōrero atu ahau ki te mini tatake kaunihera kia Simeon Brown i mua tata ki nei. I runga, engari hei tāna ki haia e a hei ki te whakaputa kōrero i tēnei wā kia e a rāno ngā whakatewhatewhatanga ki mua i te kōti matua skari, no reira hei reira rawa pēr tātou mōhio ai, heaha, kei tua. Me te tūmanako ia kia angi tua Ngāti Whātua i roto i te kōti teitei. E mihi ana kia koe te Ōkiwa, ai e nā whakamārama te Ōkiwa McLean, e te iwi tā tātou kaikawe kōrero tōrangapū i waho i te whare pāremata. Tēnā koe, e te tuakana.